Dem baş temaşavan xwebûnê di bernameya mêvanê ku mijarek de bêjariyê em berê xwe didin Bexdayê. Li Bexdayê komxebatek hat wezarxistin di navbera Feyî û Êziyan de. Ser vê mijarê em ê bi hevseroka Partiya Azadiya Demokrasiyê Kurd Êzî Birêz Zehra Silêman re biaxivin. Birêz Zehra Silêman xêr hatine. Sağ spas. Komxebatek a ji konferansek li Bexdayê darxist. Hinekî em dixwazin ser vê komxebatê biaxivin. Kê li darxist, çima darxistin û li ku hat li darxistin, wekî din kî beşdar bû. Em dixwazin serî de li ser şeklê konferansê, komxebatê biaxivin. Hûn karin hinekî agahî bidin temaşevanê me. Spas ji bo vê derfetê. Rastî jî wekû we pirs kirî, yanî pêncê meha sê da konferansek ji aliyê Êzidiya û Kurdê Fêlî ve pêk hat. Ji bo amadekarî û vî fikrê haneke çawa em karibin wekû din netewî li Iraqê em karibin kar û xebatekî pêkira bimeşînin. Ev demek dirêj e ev bêjin komxebat kar û xebatê wê ji aliyê komîtê ve tê temaşandin. Em ê jî komîta wê jî yanî Partiya Azadî û Demokratî cê xwat nava komîta wê de girt û her wihanekê Kurdê Fêlî jî cê xwe li komîta wê amade kar de girtin. Ev konferans ji aliyê Partiya Azadî û Demokratî û Kurdê Fêlî ve pêk hat. Em çawa karibin nava Iraqê de din netewî em bêjin ku rastî jî êş û azar di Iraqê de dîtina. Neb sala êş û aras dîtina. Yanî Kurdê Fêlî jî weka Êzidiya em bêjin yanî cûr be cûr di zehmetiya re derbas bûne. û tenanekê yanî tenê wekû ihtiraf bi cînosaytê wan hate kirin û wekû aliyê hiqûqî mafekî wan jî nehate dayîn. Deman em jî wekû Êzidî yanî yanî sedê sala ye êş, ferman, dîm azar li ser vê civakê tê û hera dawî jî yanî tevahî cîhanê şopan 2014 çi karîse li serê civaka me Êzidî hat. û heta roja îro 7 sal li ser e derbas bûn. Ne dewleta Iraqê û ne dewletê em bêjin nav netewî û ne mafê mirov e yanî ihtiraf pê nekiriye wekû cînosayt. Yanî ji ber wê yekê me xwest bi rêya Partiya Azadî û Demokratî em van wekû gaveka nû wekû em bêjin modêlekî nû em karibin ev bihweriyê li Iraqê de hey hiqûqê wan hatî xwarin, mafê wan hatî xwarin. Yanî pêk re karibin heqê xwe destûrî bixwazin. Rastî jî yanî ev konferans yanî em bêjin îro pêk hat, pêncê meha sisê pêk hat. Belkî konferans Êzidî û Kurdê Fêlî bûn. Lê gelek em bêjin cê hatibûn, gelek şexsiyat, gelek em bêjin yanî zana şêwermend gelek wekû mêhvanê vê konferansê hazir bûbûn. Her wihanekê em bêjin Kurdê dervey welat, Êzidiyê dervey welat peyamê xwe pîrozbahiyê û em bêjin nêrînê xwe şandibûn li ser internêtê û her wihanekê em bêjin yanî ne tenê em bêjin Kurda û yan jî em bêjin Êzidiya peyamê xwe hem pîrozbahiya şandbûn hem ji bo vê gavê yanî gavekî aliyê hiqûqî de karibin bibin.
يعني نتاني ام بيجن وان تاني بيروز كربو هم ام بيجن عالية ام بيجن أوروبا بخوا يعني بيروز كربو وهم جبوي بيقابي نريني خدابون يعني قال لك نقاش هاتا كرن جبوي جارة سريع نتاوى عالية نبروك نقاش يجب سكن نبروجة كده يعني كيف يكو نقاش كرن شيء سرنا بهات نقاش كرن وبتابعتي وانا نقاشان ده چه مجال دركت البيش نبروك إن شاء الله دركت البيش راستيجي يعني قال لك ام بيجن نقاش حتى كرن و هر آليكي بياما خو دا يعني ام بيجن كلمة خو خواندي آلية ازديا آلية فعلية كلمة خو دا و چه از ام بيجن ايش و آزار ديتنا طبعا يعني بارتيا آزادي وديمقراطية كلمة خدا اجبوي مثلا تايبتي ايش از زيادتي سياسات على سر ازدياحات يا مشاندن وانجي پیام خدا يعني ام يعني نتاني ام بيجن نقاش ده كونفرنس ده هبو محاضرة جي هبون جبوي آلية جارة سركريني آلية محامية و محاضرة هاتن دانين ام بيجن قال لك آلية و محاضرة هاتن داين ومناقشة للسروان ام بيجن محاضرة هاتا كرين هري زيتا يعني مناقشة هاتين كرين چاوا مثلا كردي فيلي ام بيجن ايزدي يعني وكو بهورية عراقنا وكو ام بيجن يعني نتويد عراقنا چاوا حقوقي وان ببي شكلي هاتا خوارن ود آلية قانوني دا آلية دستوري دا حقوقي وان يعني ديارة ام بيجن نكو بحقن كم نقطة يعني كاربن لسر چاندا خو لسر ام بيجن بهوريا خو حق خو ودستوري اف باوري ده حق خو ببن و جبركو ما في واني ناسنامه ما في واني باوري داليكي زاغوني دي داليكي فرمي دنا قبول كرن اف مجرات قاش كرن مسا طبعا يعني ام بيجن هانك اجبر شاف كونفرنس بيك هات يعني كردت فيلي وكو مواطني عراقي يعني هتن هانك الناس نامه وقال لك هاشي عراقي چه نبونا جبر او كو عراقينا لناس نامه دوانا هاتنا تشكرن افتي ومعناه يعني عراق يعني ناخذ حقوقي وانا بيني علي قانوني حقوقي بيني حين حقوقي وان هندايا ونفس الشكل يزيديجي يعني يعني ام بيجن جدو حزارو سيدة يعني يعني ضغط وضغوطات لسر ازدياحاتي متشكرين وام بيجن يعني دي استجي بشتي 2014 يعني بتايبتي اف مثلا السربان نقطات نقاش كرين يعني قال ازدي بشتي به ايش يعني بو خود اراده و اراده خود خوازه و دخوازه خسريا ديمقراطيك على بكش بوي كاربه خبري بابا والنابا بدا تشاوا يعني دولة العراق مثلا مناقشة لسر قال لك مجارة هاتا كرين يعني مجارة او شنغالي جي نقاش كرين قالوا يعني وكيم زانن ديشن ديجي شنغالي بريزيدنت بتايبتي هيج بن متر دايش ده بلكو دايش ديسا نخواز خوازن ديبكن سدم parasına şengali u ezdiğin şengaleci tüp bir yer acı نقاشين شو عاتقين يعني للسربان مجارة نقاش حتى كرين طبعا يعني نهانك هيزك الور إرادة الورا هاتيا تشكرين طبعا يعني دولة العراق بدختي در دوري خو بدختي سياسي لسر دولة العراق خو إدي أب إرادة هانك هاتي خويا آبا كرين أب إرادة
يعني شرف عراقي بهراستي أخا عراقي بهراستي يعني أو نقطة قالك لسر الراكزة عندن يعني يدي هي بشي يا جشي أم بيجن هزت هاتي نافاكرين إرادة إزديا هاتي نافاكرين جواكا إزدي العراقي ده يعني ناموس عراقي أخا عراقي بهاراستيا ونهانك السربي هميجي يعني مناقشة السربي هاتا كرين بشتي هبقاس إيش فرمان بشتي بإرادة هاني باكرين إيدي بهوريا إزديا بكسكينا بهوريا وان بوانتي و أف إيريشي هانك هواي لسرشن قالي همو هانك ضغوطات حكومة العراق لسرشن قالي زيدا كريت هزيد خو للشنغالي دا وبسر هري زيدا تر هزي خوانين شنغالي دا قرطنا جوانت ازدي بيجن تهديد كرنا جنت ازدي مادا 4 إرهاب لسر جواكا ازدي ودختكي زيدا نافا شنغالي دا تيتا ماشاندن جالية حكومة عراقي با وهري زيدا آلية قرتن تهديد كرين السربان قلق خالة هاتا تكناندن أو خال عم بيجن يك خال جبوي اتفاقيان هي جوت مهبو يعني اتفاقيان هي جوت مهي شوا بتشبيلاني لسر جواكا ازدي بي إرادة جواكا ازدي اف اتفاقيتنا شكرين و تخوازن جواكا ازدي شنديتي وبينن يعني خالد أساسي ابوين انجلش بوي رخصن كرنا ازديا خال بخال مناقشة هاتا كرين نيرين هاتن بيشكتن جبوي كاربن انجامنامه که خورد درخن هم آلیه کردت فعلی و هم آلیه ازدیا و هم آلیه مهوانا وکو دلگا نيرين ومناقشة هاتا كرن انجامنامك هاتا ديار كرن يعني انجامنامه چی تکلیف پیش میکنن که کرته انجامنامه نرفال بکن کیجا خالد کتن پیش ده انجامنامه انجامنامه خالق جبوي بيجن بتهيبتي شنغال فاسريا ديمقراطيك وري علان كرين وري يعني شو هاتي علان كرين وري قبول كرين جالية دولة عراقي با هروانك جبوي ما في بيجن فيليا وری خواستن و ادی استانگیل پیشیه چه دبی تکوشین خورتر کرین و کاربن مافی خو حقوق خو کامل ببین هر وانه که ام بیجنش بوی خالد انجامنامه يعني اتفاقيا نهي جوت مهي جار كاده هاتا رفضاندن و بي إرادة إزيا اف اتفاقيا نهي جوت مهي نه قبول كرن يعني ام كارن بيجن يعني انجامنامه بالشكل كي خرد هاتا درواز كرين هاتا ديار كرين هو اف كوم خبات دما پیش خورتر بمن و كردي ام بيجن كردي تفيلي و ازدي في خواتي بيكرا بماشينن و طلبة حقي خو ما في خو دو هندري عراقي ده بكن و كاربن بفان كوم جبينا بفان كون فرنسا يعني في خباتي برفره بكن و نتاني ام بيجن ام وكو ازدي يانجي وكو كردي فيلي العراقي ده هنا بدهان باوري ده عراقي ده هنا و او باوري جي كاربن خواتب لیوان خباتا بکن و وان خباتا ببیش پرسمای داوی جناو شونده پشتی به کم خباته وکی کردن فعلی وکی ازدی ول خباته پیش روزه چی بند يعني اجبوي بردوام كرنا بخباتي يعني طبعا بشتي في كونفرنسي
أو بالتأكيد أو آلية حكومي آلية قانوني أو درية خشبوي ديالوج ببكن يعني جبر إيرو نافا عراقي دا أف جافا يكمينا كونفرنس يكمين بيك هاتياج آلية دباورياج آلية دين نتوابا كاربن بكم جبينه خورتر بكن ولسر كار وخبات بكن وأف انجامناماي هاتيا درخستن كارمن فكرة في انجامناماي بدن قبول كرن وفي انجامناماي ده إطار قانون عراقي ده بدن قبول كرن وبكم خاطي رحت بكن وطبعا أو بردوام بكي كاريان بيجن ازدي وكردي فيلي او لهر ايطاري دا لهر اري دا او النافا عراقي دا او خبات بيقرا بدل ما شاندن جبوي كاربن ما في خو حقوقي خو بدل بيخن بله ام gelek spaskin Prez Zehra Süleyman Hevseroka Pade Ango Hevseroka Partiya Azadi ve Demokrasiya ezdi Pade gelek spas buna kumun bun meyvani bername me به تماشاگران خوبونه مبره خدا بغداد لبغداد کم خباتک نبرا کرده فعلی و ازید بکات و گلک مجار هات نقاش کرم تایبتیش کنم ما فین ازیان به پاراسن ما فین کرده فعلی به پاراسن و پیش روزه ده داری زبانی و یا سعیده ما فیوان به میشوگر کرن نقاشات میکرن و بگم ما ترانسازیش برای پیش روزه جات درخشن ام گشتن داریا برنامه خو ببین دنیا خیر و خوشیده دم خوش